Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpoh Ri Bhoi district ka IGK ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ka kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA ban register phun ha gine ki number Kynthei lai pralai not sau pra Kynthei san Kynthei lane pra iwe Kynthei pra sau Kynthei ar sau Kajing perta ban rat dingkong ye kijing sniu khamtam kajing perta ye kijing yada yela ki jong ki khun ki khti ban nom ngop ha kijing di ki basniu khamtam ban nom ngop ha kijing di drugs kadega man ka balai shim banta da baro ban pensngau sha ka imlang sa alang bagi khun samlakin kiar nak ba pendan kam drugs bat kiar ye kijing len ki basniu Menta kasngi da kajing songkhya halor gane kajing long jingman jong ka imlang gas alang ha ki shnong ki thau ki baki khun samla Kynthei bat senrang ki ngop ha ki jingdi ki basniu bat ka ba kham up jingma shishu ka de ki jingop jong ki khun samla ha ka jingdi drugs kene kala panlong ye ka Jingiaseng Kynthei jong Ri Bhoi Presbyterian Synod lengba ka Selda Committee lane ka Social and Economic Life Development Association ban mi shakmat ban panlong ya ka awareness program halor kumno ban yada ye ki khun samla ban light na ka jingdi drugs bat kumno ban kiar na kini ki jingdi ki basniu Hashwa jong kene awareness program la panlong shwa da kijingya rally kabala sedang na office trikam jong Ri Bhoi Presbyterian Synod bat yaj lengba ka shnong yomolong bat rung ha surokba bat yaj lengba ka service lane bat 15 biang ha office trikam jong Ri Bhoi Presbyterian Synod bat hangne la panlong ye kijinglang ban ai jing pensya ye ki khna school jong ki lai tili ki school ki balawan ban shim banta ha ka rally ban sneng ban karau ye ki Hakabo Dr. Maxwell Lengdo ubre way nagi counselor but career expert ula 1 kum resource person ban ai ke jing pensai ringkat ke sneng ka kraw hagani kasngi laidon langru ka chairperson jong ka Selda Committee jong ka Jingiaseng Kynthei ka RBP Synod ka kong Titumung nangta ka secretary ka kong Nongkling lembat kiwe Haba ai jingkran bat jing pensai u Dr. Maxwell Lengdo ulong baga jingkerni ye ki jinglin ki besniu ki de ki ba ke imlang salang ka ye kendu jenge bha hakini ki sngi ki ba menta ki ba ki ne ki nong penon kam drugs ha ka por ka ba kim dan pisa ban thit drugs kim salia ban le ya kino ki kam ki besniu kum ka kam tu ka kam thok ka kam lute ka ba ki penon kam tang ban yo pisa ban thit drugs bat kene kala pensniu dor ya ki imlang salang bat la ban ong ba ki bon ki long yeng long sem ki mat bat ye kendu ya ka jingjot jong ki ying ki sem na ka jingdon ki nong pendon kam drugs say no to drugs loud down no kam jam say no to drugs excellent ya drugs say no to drugs say no to drugs say no to drugs Say no to drugs. Ong em giao drugs. Ong em giao drugs. Say no to drugs. Say no to drugs. Kalong kapaskan, kapapensang ya umeshida, ibu prai ilok ibadai, kapapensang ya kedalut, kapapun prai kalong kapasmur, kapapensang yang smart, kejungship yang prai kalong kapapun, kapadai junong, kejungship prai long ibasya, kapapok kapapok.
teng-teng. Mo ngabang kuai teng-teng. Neng ngabang raja kuai di teng-teng. Dan mereka kita nong oh ini kia teng-teng. Mo today ketin habang yang drop use kaput nila penon kam neng isdang penon kam ya ini di substances kita di jingpen buah prepare teng-teng. Kaput we are using them. Okay, so kata kata kapa kata konsep bagi orang drug use. Kapa pada kadang kata konsep bagi orang drug abuse. Lingkong ni dalam kata drug use, kapa itu dalam kam teng abuse kedek makno. Kapa itu dalam kam kata kam bagaimana kecong ni kerasan ban senior. Mo kerasan ban kita kamet kecong ni. Jadi ini dalam video kita lak shubam why kerni kata why di secret lah kerni di secret bam raja pagi lah kerni di kia lah kerni kata kapor ni orang syok kedai drug use ni orang kedai drug abuse kapopun ni lah abuse ni lah dusman ya kan match the job mo kata kedai konsep kapar konsep kapar le ni orang kata drug dependency dependent bukan nila susahnya bedin nila susahnya take hak ketuka jadi buat mo kepemut beri orang ngamla bagi kampuan ngamla bagi kam cigarette ngamla bagi kam biri ngamla bagi kambang raja ini berkutat tete so habang yang drug dependency kepemut nila long dependent ha tu uncing di penbuat yang ini mana kasih mana kabir. But kapur kadang kau itu program bagi ajen ke UNICEF. Kita ini kita video ke jangan ni macam apa ni kini tea gardens. Kami tea gardens berapa ini cara Assam tea gardens. Kadang kita community ke efektif tanda kebalik selesai balik selesai berkuntat terhadap. Dia kita video KPI kata ke Jakarta, kata ke area, kata kita di tracks, kita shop kita koi continuous prepare kita koi semua UNICEF. Dengan UNICEF kiwan wajib terpelai kita kata Jakarta kita boleh belum kiam. Ne, kiam kita amin kiam kita belum tengah kiam kita kita buat hak belum. Nedong di kepa yang lagi belum yang lagi biru, okey. Tengok pun begini kata dokumentasi kata cakap kita baru kita beri dalam kata cakap kita beri betul, okey. Nombor 2 dia kita mungkin kita dah kaba representasi, okey. Jadi representasi ini kita kena dia sampai sisi belakang romba kita dia sampai sisi begitu belakang nakam betha nakam yo diromba yo sispa sisni benar kata bisa kalau yo mo dipendut ko pasal ko ne leu ko kata tak bentie yo tu paket shaker yo ba mo ni ila ban em kan babam ila ban em kan ban ai tanpa ila ban em kan dan babam yo dia shaker mo dikit-dikit kumpul kalau kita beliau di human step di kerja nak kerja dapat di chef di tong kat kerja dia dibayar penuh. Okey, kata ada breakfast kerja kata step kerja dan kita orang appreciate dan siru tidak tunjuk kat kerja kita dibayar penuh. Kata ada kerja siru pada dia tidak kata ketika jumpa lagi si yang tidak ada lagi nama dia orang hidup okey tak Kynthei kepisah bagi dia pada dipendut dan tahu syekhan sama tentang dan nanti kat bagi dia pan nak jika mai dipendut bagi syekhan mau kata kita tu syekhan ubah sah syukur sah penyat dikatakan dependensi kemampuan apa? Kalau tidak kita dah case contoh berat drugs juga kini drugs di sini berat ini drugs nanti kita tidak itu balik itu
Kipoi keput begitu itu, kipoi keput bagi di kita Nangjyllei perkunta kita tanpa kiyok pisah. Balik kikuat pisah, bakin dia drugs. Keput kemudian drug use, kemudian drug abuse, kemudian drug dependency. Kemudian kipoi keput bah kita sudah berkat dengan tidak balik to any extent, tidak balik kalau kaham tak bakin jawaban, balik you bantian tubuh. Jadi menjadi pembuat yang drugs yang dibagi jadi jadi. Apa yang types of addiction kami? Kibun types of addiction, berkebalik kong, udah tahu jadi pembuat bagi opium, nyanyi om ganja, mo, tidak dibagi kong udo, berkuntat tetap. Berkebun kamen ini ujung ni jong ni ganja. Pun ha, ni sesor ubi lau ni kata pun dia kata koi berkat bau ni ganja ubi banak bandi buat. Dah hadir kedai kepemi nak kesorka, dia kaan bau ulong bantung dia ubi ganja apa ulong apa di buat. Okey. Baa okey dia mengakan di Indonesia kan raja ini usia kalau Anta kibun jat lebih dibangi orang kita smokeless tobacco. Ini smokeless tobacco, kemudian tobacco ni tanpa mereka ni kemudian sigaret, dok smokeless kemudian isu, faham? Okey. Belah dia beri. But one is school kita mengaji awareness yang dah jadi yang ni hantam di kisah. Mau boleh pergi di orang pergi beri. Mau dan ada yang contoh berdiri daerah yang dimana sama yang sudah daerah break mah, okey. Dengan pilih ini di orang tak sah. Sepuluh tengkar layok kanun dia terartik, okey. Dia di orang bukan, ketika umur niyok yesap barlok. Mau kalau pada ada bentuk nama apa? Tak. Dia pun lagi nak school jogi di pergi nama apa? Dia apa? Dia banyak ada barlok lah. Nama teng ni dah shop kalau di barlok tu, thai dia teng lontong kan kita bini nama yang kasih. Mau kalau tak. Dia kerjin di video dia apa? Let's say pun lagi nak sama jogi yang ni tapi semua ni bini dia. Mau dan benda lagi beri benda nak bangsa hampir benar besar bangun seperti beri bangun seperti cigarette. Okay, so how do you pick the types of addiction? Let's say one of them ini ikut berdiri on drugs, make drugs. One jat tetapi addiction dibabin sendiri jaga jenong prayer jongi. Woi benda dong junk food, kiki junk food cene. Kala bende bapa angkuri, kala bende bapa puchka, kala bende bapa puncak itu jingin. Mo, but let's say dalam kerja ni bah hab balik bah baik makasih. Mo, kami shop ni dia nak pantisan ini asal kita bapa dia. Mo, kita bah kita pun puncak. Ting keturu kalau kum kata kami orang kecil kerni. Mo kalau part of addiction. Mo part of addiction apa? Pensnio ya kan? Nak part jadi. Dalam koi itu profit, koi sebenarnya berita kepada sedang lagi dan sedang isi orang belum, mungkin sudah berprisa, menjadi berprisa, ini tidak tiap berprisa, apa suruh, kalau komsor, nanti lah koi saka, dia nanti lah koi saka, berputar dan, berkumpul sini, kamu tahu desi nak kendang, ibun tiba di jaga, dia kasih, mau beri kita dia kasih. Mana betul? Nama pakar dia. Tak. Okay. So kamu ni, kamu main mana? Ni kamu nak school ni kamu berhenti beri nama kantar. Kalau kita juga akan berhenti beri, let's say gamla berhenti dekat karen, dia dekat kasih. Kalau kamu cek kasih, orang kalau bersih, dan di siapa dekat kasih bersama dengan kau apa? The shepherd thing that the cow, the lake of a very handy, more of a
Tapi orang tidak kasih berapa isyak kita, isyak tidak kasih isyak ini, mau ibu dari apa kita top, mereka subjek isyak dia, ibu dari but kamu sendiri ibu dah dapat bor, diberikan bor untuk, mana betul balik diberikan dapat bor untuk, kita dah tidak berbeda dengan yang besar. Ibu dan ibu beda kelas basri, basri ini ya. Lain, okey. Dapat beda. Beda khubor. Kita tahu bahawa khubor, nama apa? Khubor tidak ini kita bagi print. Di print tak ini kita. Dan karbon, mau sistem berpikir. Dan mereka khubor atau cakap persnahnya kini tidak bah. Karbon kebaikan kan buat lain bahaya ya kadang-kadang bilang juga buat ikan besar kita juga buat sifat jadi tapi pun buat ini tempat nama kanan pelan susu ya drugs juga prepare mau bertemu kalau orang ini benar keteng jom drugs prepare nak kebaikan jangan kau jangan tambah the common thing is kita hidup in composition. Jadi hidup di rumah berbuat. Jadi kaju ni kata kaji belum kerni yang ni bangin di berbuat di berbuat. But pendapat kami kemauan kami mana bagi orang ganja, kita orang hidup, kita orang marijuana, kita tak. Dan sekarang ni kita dalam kepi bapi. So kali kita involve juga bu drugs kalau anda kemauan itu benar, ladai di drugs, ladai supply drugs, ne syukur kejahatan dan story drugs. Mu kita pakai bilang punishable under the act, punishable under the act kemudian bila kamu ngangkat di drugs, tanpa fikir kata bilang punishable. Bila kamu ngambil ngangkat dia tanpa masuk aja kata bagian buat drugs kata bilang punishable. So any form of involvement, continuing involvement, but the drugs are punishable under this act. Okay, so kalau ada consumption, kalau ada import, export, supply, interstate, pengelolaan ini, mekanik kalau very vulnerable nama boleh, ini Jakarta, Burma, China, Bangladesh, di bawah marjan pertanian, state kecuali mereka Ri kecuali berkata kalau vulnerable nama akan subban illegal supply of drugs banyak drugs apa interstate intercountry berkontak dan kalau manufacture China, okay, and then according to the NDPS Act or NDPS Amendment Bill, the Amendment Bill of 2021. But according to this bill, persons found guilty of this offence will be punishable with rigorous imprisonment or shut jail for at least 10 years. Okay, so continue di bawah any kind of drugs. Any kind of involvement, Shakem, Hadosh, Postem, extendable up to 20 years. Kashong Hau amount, Kajimbuan of drugs, Kajimong serious, Kajimong kind of drugs. Takadaw kung news, di ba Shakem drugs, Kashong Dor Shikro, Shakem drugs, Kashong Dor South Road. Naman pala, Kashong Kajim, composition, Kajim kind of drugs, volume, Kajimbuan, okay, extendable up to 20 years, and you have to pay a fine up to 1 lakh. Okay, so kini kendon di bawah Pisha on camp under the Narcotics Act. Okay, katakan sekalian sari baru. So kini kalau okay, so currently under Section 27 of the NDPS Act, possession of small quantities for personal consumption of drugs is punishable, okay, punishable offence, and it can try up to 10,000 and imprisonment up to 6 months. Dadadon iba ngasukit takon penangkam na batay lagi. Okay, so it's punishable. Ilaban siya kan hado 6 months.